kao i u svemu vezano za pčelarstvo, imamo mnoge zablude koje su vezane i za pčelinje proizvode. Naš narod najviše cijeni med, a med je zadnji proizvod pčela. Kad kažem zadnji, zadnji po vrijednosti. Na prvom mjestu, znači kada bi redali proizvode pčela, dolazio bi pčelinji otrov. A to je nešto ono što svako od nas je barem nekad u životu doživio, znači taj jedan bolni ubod pčele i tako dalje. Mi često kažemo ujela nas pčela, mada pčele ne ujede, one nemaju usta, nemaju zube, jel, kao druge životinje, nego u stvari one ubadaju svojom žalkom i kroz tu žalku istisnu, dakle, određenu količinu tog otrova koji je, recimo, veoma, veoma skup. Ako, recimo, uzmete da otprilike na 1 kilogram pčelinjeg otrova košta otprilike negdje oko 90.000 eura, onda shvatite koliko je to vrijedna, da kažemo, supstanca. Naravno, ona se koristi, znači, u farmaciji, ali do tog 1 kilograma je veoma, da kažemo, teško doći. Potrebno je, dakle, milioni uboda, znači, tih pčela i tako dalje. Znači, to je prvi i najvrijedniji, da kažemo, proizvod pčela. Drugi, po, recimo, vrijednosti je u stvari matična mliječ. To je ona supstanca bijela koja, u stvari, kojima pčele radilice hrane maticu. To je, da kažemo, jedna takva energetska bomba za tu maticu, da ona tokom dana može da snese jaja koje su otprilike 2,5 do 3 puta teža od njezine, da kažemo, tjelesne težine. Zamislite, dakle, kada bi žena, dakle, rađala u toku dana toliko djece čija bi, recimo, težina bila 2 ili 3 puta veća od nje. To je zaista jedan fenomen koji je samo dragi Bog, dakle, dao i koji se dešava, znači, u košnici. Znači, matična mliječ otprilike na tržištu košta između 3 i 5.000 maraka kilogram i do nje je malo lakše doći, znači, nego, recimo, do kilograma pčelinjeg otrova. Postoje ljudi koji se bave, dakle, isključivo prikupljanjem matične mliječi, zato treba isto, da kažemo, jedna vrlo precizna tehnika i, naravno, da kažemo, umijeće i strpljenje i sve ono što je neophodno. Treći po kvalitetu, znači, pčelinje zajednice je u stvari polen. Evo, ja sam ovdje donio polen koji je otprilike, znači, sakupljan prošle godine. Vidite, to su, dakle, ta žuta, da kažemo, crvena, smeđa, žučkasta zrnca. To je u stvari pelud kojeg pčele donose, znači, sa cvjetova. Ovo je polen koji je oduzet putem sakupljača polena i on je jedan polufabrikat. Mi imamo nešto što je, da kažemo, gotov proizvoda, vezano je za polen, zove se perga. Ona se nalazi u samoj košnici, u ramovima. Nju je malo teže, da kažemo, oduzimati, jer zato je potrebno, da kažemo, i tehnika i znanje i sve ostalo, dok je, recimo, sakupljanje polena poprilično lahak posao. Međutim, pazite, polen je nešto što je vrlo vrijedno, znači, u košnici. Bez ovog polena, znači, nema života, znači, u pčelinoj zajednici. Zato često puta pergu, znači, koja je gotov proizvod od polena, pčelari nazivaju pčelin hljeb, jer može biti košnica puna meda, ako nema polena, ako nema perge, znači, nema nove generacije pčela, jer one bukvalno, znači, hrane jajašcad, znači, sa pergom, odnosno sa tim, da kažemo, polenom koji je prerađen. Polen je vrlo interesantan i u ljudskoj ishrani, jer, evo, u toj nekoj priči o tome koliko je nešto dobro ili zdravo za čovjeka. Evo, ja ću samo spomenuti da se, recimo, u polenu nalaze minerali koje čovjek ne može unijeti u svoj organizam putem bilo koje hrane osim polena. A neophodno se za njegov, da kažemo, zdrav život. I, znači, polen je nešto što jednostavno mi pčelari često puta možda malo i zanemarujemo kad je u pitanju njegovo prikupljanje, jer svaka košnica može, dakle, donijeti u prosjeku, znači, u toku jedne sezone 5 do 6 kilograma polena, plus da nju ne ugrozimo, znači, kada je njeno, da kažemo, bivstvovanje u pitanju. Ovaj polen također ima i način prihrane. Vi, recimo, ako uzmete zrnce ovog polena, stavite ga u usta,
jednostavno osjetit ćete dakle jednu ili slad ili neku blagu gorčinu. Ali ovaj polen koji sam stavio u usta, on će proći kroz moj organizam, a da ga faktički moj organizam neće uspjeti iskoristiti. Zašto? Zato što je svaka membrana, znači na ovoj grudvici, da kažemo, granulici polena, toliko jaka da čak ni želučana kiselina je ne može probiti. I zbog toga ja često puta svojim, da kažemo, mušterijama koji dolaze da kupe polen, obično dajem neka mala uputstva, a to je dakle da uvijek uzme kašku, onu kafenu kašku polena, stavi je u decu vode i ostavi 12 sati, znači poklopi je nečim, dakle 12 sati da navrekne, znači ta granulica, znači polena, a onda da promiješa i tek tada da popije. Tek tada, znači, čovjek ima od samog polena, znači, korist i onda, znači, to je, da kažemo, blagotvorno za njegovo zdravlje. Sljedeća stvar koja je vezana za da kažemo, ja nisam kazao za polen, otprilike, znači, cijena polena je negdje oko 25 do 30 km, znači, na našim prostorima. Sljedeća stvar koju pčelari često puta zanemaruju je u stvari ova grudvica propolisa kojeg imam, znači, u svojoj ruci. Šta je propolis? Propolis, ću ovako reći, je prirodni antibiotik koji ni u čemu ne šteti ljudskom organizmu, nego nanosi mu samo, znači, korist, blagodat. Vi znate kada se čovjek prehladi da obično ide, dakle, u apoteku, kupi razne vrste antibiotika koje možda u prvi mah donose korist za njegovu prehladu, ali dugoročno, dakle, oštećuju njegov želudac, jetru, bubrege i sve ostalo i donosi, dakle, više štete nego koristi. Kod propolisa je stvar apsolutno, da kažemo, suprotna. On donosi samo korist i nikakvu štetu. Propolis su takozvana eterična ulja smole koje, recimo, pčele prikupljaju sa raznih vrsta, da kažemo, biljaka, donose u košnicu, njime sterilišu, znači, košnicu, jer su pčele, da kažemo, po prirodi vrlo, da kažemo, pedantna i higijenski razvijena bića koja svaku stvar u košnici propolišu. A šta to znači? To znači, dakle, da je pripreme da ne bude izvor zaraze, pa čak se desi, recimo, kada u košnicu uđe miš ili neka druga životinja, pa tu ugine, da se zna desiti, dakle, da ga bukvalno oblijepe propolisom. Zašto? Zato što propolis sprječava truljenje. Propolis sprječava, znači, raspad, da kažemo, i pojavu bolesti. I na taj način, znači, pčela sebe štiti od raznih vrsta bolesti. Često propolisom ona i neke rupe na košnici koje se postoje, dakle, njime te rupe začepljuje kako bi spriječila eventualni grabež, ulazak nekih, da kažemo, nepoželjnih, da kažemo, životinja ili insekata ili nečega u svoju košnicu. Kad je u pitanju sam propolis, znači, njegova primjena, on se može uzeti, recimo, i žvakati ovako kao što sam ja žvakao i polen, ali ne može dati dovoljan učinak kao, recimo, kada se pravi takozvane propolis kapi. Propolis kapi su nešto sasvim drugo. Znači, od propolisa dobijamo, znači, propolis kapi na način, znači, da ovaj propolis malo, da kažemo, izmrvimo i onda ga potapamo, znači, u određene, da kažemo, rastvarače. Najčešće ljudi koriste, da kažemo, 96% alkohol, takozvani medicinski alkohol, i dokazano je da se propolis najviše rastvori, ne u potpunosti, ali u jednoj najvećoj, da kažemo, količini se rastvori u 96% medicinskom alkoholu. Nakon toga ide, znači, procjeđivanje i, da kažemo, punjenje u ove male bočice. Recimo, ova bočica je od 20 ml, ova je od 10 ml, i na taj način ide u primjenu. Konkretno, pored tog, da kažemo, medicinskog alkohola, ja sam koristio glikol propilen, ili propilen glikol, kako neko kaže. Znači, to je jedna podvrsta alkohola koja je, recimo, sa, da kažemo, tog halal standarda dozvoljena, znači, u primjeni. I ista se stvar, da kaže, dobija samo tim što u tom glikol propilenu je, znači, otprilike rastvorljivost ovog propolisa negdje oko 30 do 40%.
Znači manja nego u čistom alkoholu. Kako se koristi propolis kapi? Propolis kapi se koriste na način dakle da imate ih u spreju pa direktno dakle pršćete znači u svoj da kažemo u svoja usta, da kažemo u grlo posebno koji ima recimo problem sa ne znam anginom, sa ne znam upalom krajnika, sa nekim čestim da kažemo prehladama i tako dalje. Možete ga dakle direktno da kažemo konzumirati a možete ga recimo konzumirati na kocku šećera, pa stavite u kocku recimo da se polako da kažemo rastopi u vašim ustima. Možete ga recimo u kaškicu meda, znači staviti nekoliko kapi. Pitaj me koliko kapi, ne možeš pretjerati. Kad bi cijelu ovu bočicu danas potrošio, znači ne možeš pretjerati, jer je to nešto što je prirodno, ne šteti. Ali, kažem, kao i sve ostalo, ne treba dakle pretjerivati pa da se stvori, da kažemo, jedna vrsta averzije prema nečemu. Znači, 5 do 10 kapi, recimo dnevno, ujutro 5, navečer 5, znači nešto što je vrlo blagodarno za naš organizam. Otprilike, propolis da kažemo, ove propolis kapi, rekao sam, znači 10 mililitara, 20 mililitara, znači to je otprilike cijena između 5 i 10 km, znači na našem tržištu. Ako uzmemo kilogram propolisa do kojeg je ipak malo teže doći, on recimo na našem tržištu košta recimo i do 200 maraka, zavisno od toga da li je čistiji ili je takozvani strugani. I na kraju imamo znači sam med. Znači med je nešto što naš narod najviše povezuje sa pčelama i obično znači kada je med u pitanju, med je nešto što je da kažemo jedna hrana, ali i lijek, dakle, ljudima. Ono što je problem kod ljudi jeste da se razbiju ti neki mitovi o medu. Ja bih to kazao tako. Zašto? Zato što mnogi ljudi misle da se u stvari medom, da je med jedan čudotvorni lijek kao čarobni štapić koji će izliječiti sve vrste vaših bolesti, od kancera, ne znam ja, pa do ne znam nekih benignih stvari i tako dalje. To naravno nije tačno. Ljudi moraju to znati. Šta je med? Med, kao i svaka druga fitoterapija, daje učinak, pojačava imunitet, pojačava otpornost organizma na bolesti, stvara jednu vrstu, da kažemo, oklopa našim odbrambenom sistemu, samo ako se redovno upotrebljava na duže staze. Znači, vi otprilike morate koristiti svako jutro, svako večer kaškicu meda, ne znam, tako dalje, narednih 5-6 mjeseci da biste osjetili blagodaran učinak na svoj organizam. Kako? Pa tako što svi oko vas kišu, kašlju, a vi ne kašljete, ne kišite. Znači imate već tu jednu vrstu, da kažemo, odbrambenog mehanizma. Drugo, kada je u pitanju sam med, njegovo konzumiranje, često puta postoji tu zablude. Naime, najveća zabluda je u stvari kad vam neko kaže dobro je, kaže, uzeti, kaže, ujutro na tašte kaškicu meda. To je dakle jedna velika zabluda i to treba ljudi da izbjegavaju. Zašto? Zato što u stvari tokom noći se toksini, znači otrovi iz našeg tijela, nakupljaju u našem jednjaku. I ti otrovi su nešto što treba saprati iz našeg organizma. Najbolje je ujutro kada ustanemo popiti jednu čašu vode, da ti se bukvalno otrovi odlože u mokraćni mjehur i da putem mokraće izađu iz našeg organizma. Međutim, ako vi uzmete prije čaše vode kaškicu meda, med je ljepljiv. On u sebe privlači, kako se zove, te strane elemente, bukvalno sve te otrove će pokupiti i pašće teško na želudac. I onda imate ljudi koji kažu, ja volim med, kaže, ali kad jedem, kaže, muči me žgaravica, kiselina i tako dalje. To je upravo produkt toga. Postoje ljudi, recimo, koji imaju oštećen želudac, sluznicu želuca, pa ne mogu naravno, dakle, konzumirati tako med. Ali ja bih uvijek preporučio da je bolje med pit nego jesti. On se, evo recimo i u svetim knjigama spominje, znači počev od Biblije pa evo do Kur'ana, a u Kur'anu tačno tamo kaže iz njihovih tijela izlazi piće raznih boja. Znači nije spomenuta hrana nego piće. Zašto? Zato što med po svojoj osobini on je tečan, znači dok se ne kristalši. Ali ga je bolje koristiti znači kao piće nego kao hranu. Na koji način? Uzmete kaškicu meda, stavite u čašu obične vode, može biti hladna, može biti mlaka, nemojte da je vrela jer tada gubi svoje osobine. Promiješate i popijete.
Kada ste popili tako med, on u roku od 15 do 20 sekundi dolazi u vašu krv, vaša krv hrani sve, dakle, vaše organe. Kada uzmete med onako na kaškicu, dakle, treba želucu možda nekoliko minuta da razloži taj med i tek onda da ga pošalje u krv. Na taj način, znači, se postiže taj efekat, ali sa jednim velikim zakašnjenjem. Tako da, u svakom slučaju, znači, med je bolje piti nego ga jesti. Ono što još, pitao sam je na početku, kad je u pitanju pravi med i tako dalje. Kao što sam rekao, da je najbolje kupovati pčele od poznatih ljudi, isto tako, znači, najbolje je kupovati med od poznatih ljudi. Od svog komšije koji se već godinama bavi pčelarstvom i koji jednostavno godinama, da kažemo, od kojih kupujete med i tako dalje. On će iz godine u godinu mijenjati boje. Zašto? Zato što jednostavno zavisi koji polen dominira, znači, u toj tegli meda i koje boje, koje vrste biljke i tako dalje. I okus i miris će biti, dakle, na fonu tog polena. Tako da nemoj da vas recimo na neki način brine. Prošle godine kod komšije je bio taman med, ove godine mu svijetal da on to nije ništa mučko. Nije ništa mučko, nego u stvari se radi o tome da je, znači, jednostavno te godine neka biljka više ponudila nektara u odnosu na prošlu godinu i tako dalje.